Mami, lahko gledamo televizijo? Ja, lahko, ampak bo kmalu za jesti. Hvala, mamica. Coronavirus en Argentina. Nuevo récord, casi 2.000 infectados en 24 horas. Imágenes del momento de la explosión central. Pravijo ti, da ne moreš in da se ne da skočiti čez reko, kjer ni mosta zidanega, da je itak vse brez veze in le kdo si ti. Kaj pa moreš, takle mamo in podobne stvari. Da, 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 da. Da, 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 da. Da se itak nič ne splača in se nič ne da, in da so vsi isti slabi in za vraga. Eden sam, da nič ne more, najraje vse pusti. Prime naj se za daljinca in v miru živi. Kar naenkrat padol z kavča, se zasliši glas. Ena čisto nova pesem je preplavila vas. Da, 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 vse se da. Da, 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 vse se da. Vsak od nas je kaplja v morju, manjša kot vsi. Če bili bi vsi puščavo, napojili bi. Vsak od nas, zvezda na nebu, manjša kot vsi. Če bili bi vsi temo in mrak pregnali bi. Kar naenkrat pa od šanka se zasliši glas. Ena čisto nova pesem je preplavila vas. Da, 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 da.